abangenayo lento bekhona inzalo yenyoka nenzalo yethu isho mfethu isho mntaka ngifike nzalo yezinyoka konsobani ubani oluxwayisile ukuba nibalekele ulaka oluzayo ngakho-ke thelani izithelo ezifanele ukuphenduka finish funa ningabadele nizitshela ukuthi ubaba wenu u-Abraham ngokuba ngithi kini uNkulunkulu uyakwazi ukuveza u-Abraham abantwana kulo namanje. Namhlanje uJesu evela khona ezongabhadisa kubeka baba khona-ke uJesu wasuka eGalili waya eJordani kuJohane. Mfethu ungasho evuka lithi iBhayibheli uJesu ewuNkulunkulu. uJesu wayengeke mayethanda wayengavele ashumayele washo ukuthi umthetho wala uphoqa ukuthi umuntu aqale emanzini athi eqeda amanzi umbhabhadiso wamanzi abese ethola umbhabhadiso kamoya. Number 3 abese ethola umbhabhadiso womlilo. uJesu evele ezulwini kwakungelula ashumayele engenayo le nto noma ningathi wayenayo ngizombuza wayethathile nithi wayekhona kusekuqaleni. No, uJesu wayenyama njengoba wazalwa uMaria wazalwa ngenyama. Inyama before ikhulume ithi usho uNkulunkulu kufanele igcwale uNkulunkulu. Kuthiwa-ke lo baba waya kuJohane wathi bayifika kuJohane uJohane ethi uyazama naye ukuthi uzama ngendlela yakhe ukuthi ubone umuntu omkhulu kanti umuntu omkhulu akekho umuntu omkhulu engazange abe mncane. Uthi-ke nceku yenkosi wake manje funda eJordani kuJohane ukuze abhabhatiswe nguye. Khona yena wazama ukunqabela ethi engidinga ukubhabhatiswa nguwe yimi engidinga ukubhabhatiswa nguwe kodwa wena uza kimi. uJesu waphendula wathi kuye uJesu wathi makunjalo vuma ukuze kugcwalisekeni vume lento ukuze lento igcwaliseleke. Kusho ukuthi akakwazi umoya kaNkulunkulu ukusebenza ngeke asebenze. Kufanele lento ipheleliswe Jesu wena mayingapheleliswa ngeke ukhulume. Ngiyazi ukuthi uLizwi wayekhona uNkulunkulu kodwa kunento uNkulunkulu afanele ayenze emntwini ukuze umuntu apheleliswe ebuNkulunkulweni. Nakuba uJesu bewuNkulunkulu angithi njalo wambatha inyama yamehlisa wafanele aqale phansi. Ithi mama bishop yakho uJesu wafika eJordani evela kwelaseGalile ezobhabhatiswa nguJohane. Kodwa uJohane wazama ukwenqabela ethi yimi mfanele ukubhabhatiswa nguwe uyeza kanjani kimi na? Jesu wamphendula wathi uyeke kwenzeke ngoba kumele siyifeze kanje inhloso kaNkulunkulu. Wavuma-ke uJohane akufeze inhloso yomuntu ufeze inhloso kaNkulunkulu hayi ngoba sithanda ukubhabhatisayo. Kufanele kufezeke inhloso kaNkulunkulu. Inhloso kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu apheleliswe emntwini ozovuma. uJesu wabhabhatiswa amaqedeni wokuphuma emanzini. Lalani-ke bafethu lithi iBhayibheli uJesu ngesikhathi ebhabhatiswa wayesephakama waphuma emanzini. Right? Izulu laselivuleka. Lalani wavuleka izulu. uJesu wabona umoya kaNkulunkulu
omkhulu wehlela kuye usajuba ngesimo. Manje ngibuza ukuthi uma kuvuleka izulu uJesu wayengashumana ngoba kwakumuntu omkhulu. Ekufanele ngangene lapha thuthukisana phambi sezana biqoqa abantu. Ayenzanga lutho. Kodwa into kwakuphoqa ukuthi yenze njani? Ijikeleze ukuze kwakhiwe uJesu. Wakhiwa wangena umoya yebo. Kwezwakala izwi. Bana angithi ku1 Izulu lavuleka. izulu lavuleka. Jesu wabona umoya kaNkulunkulu wehlela kuye. Ithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wenze njani? Wehlela kuye Wehlela. usajuba ngesimo. Ngesikhathi umoya kaNkulunkulu ehlela kuye usajuba. Ya. Kwezwakala izwi. Lithi Vele iBhayibheli ezulwini. emva komoya kade kuvulekile kwehla umoya kaNkulunkulu. Kwabe sekuzwakala izwi. Livela ezulwini. Livela ezulwini. Lithi Lo lo uyindodana yami uyindodana yami engiyithandayo. engiyithandayo. Ngiyathokoza nayo. Incwadi yamaHebrews chapter number 12 verse 29 ithi angayifuni manje nayo iBhayibheli ithi for our God is a consuming fire. A consuming fire yini? Umlilo oqothwe. Kusho ukuthi umlilo wafakaza umlilo. Kusho ukuthi emva komoya kwaphuma umlilo phezulu ofakazayo. Lo uyindodana yakho engithokozile ngayo. Mzweni yaphelela inkonzo. Wavele wahlala somanje emhlabeni. uJesu lo ozalwa uMaria. uJesu lo ozalwa uMaria wavele wahamba emhlabeni ephelele. Uthi mayechaza akazazisho kwathi uNkulunkulu. Uthi mina ngikhuluma lokhu uBaba usengenza lento uBaba ngithume yona. Kusho ukuthi uJesu manje uhamba ngokubizo abizwe ngalo uyise. Kodwa uyise akakwazi ukukhuluma engaphelele uyise kuye. Kufanele kufike la khona ethi bawubone mina noBaba mbonile. Uthi ke mina noBaba simunye. Kusho ukuthi uJesu ukwazi ukukhuluma izinto ezikhulunywa uyise. Awele ukukhuluma ugadalala. Babuza abantu babuza ukuthi hey Jesu njani Jesu ukhuluma ngoyihlo. Ake usikhombise uyihlo kusanele. Uthi uJesu isikhathi esingaka nginawe. Awukazi uthi lo usho lo uNkulunkulu uthi hayi ngeke mina uNkulunkulu. Kodwa bone mina. Bonile. Yaphelele indaba uJesu ufakaza ngento ekuye phelele. Njalo nami ngiyafakaza. Ngiyafakaza nami ukuthi angingabazi lento. Angimfuni kwaIsrayeli. Mangikhona usuke khona. Amazwi engiwakhulumayo angiwakhulumi ngokwami. Kodwa uBaba okimi uyena okhulumayo. Awukodwa nisakholwa yini nale misebenzi eniyibonayo? Ukhona yini umuntu o-ordinary ongenza izinto ezinje? Isho ukuthini lento? Ukhona umuntu wasezulwini kuphelele. Angiyena uThixo mina, angiyena uJesu mina, kodwa uJesu ahlala mina ngokuphelela kwakhe. Akangenanga ngesandla, akangenanga ngekhanda, wangena waphelela. Oh,
eBhayibhelini olifunda lithi bathi uJesu before chapter number 1 I think chapter 1 uJesu ngicabanga ukuthi wathi bakhuphukele kuphi eJerusalem bafike bahlala kwi-upper room akithi lithi iBhayibheli machaza masibona bathi besahlela ngoba bangeke bakhulume engakafiki umlilo engakafiki umoya kwakungelula ukufakaza bethi uJesu namandla ngoba uJesu wafanele imfihlakalo iphelele kubo lithi iBhayibheli noBishop Martin Yesenzo chapter number 2 verse number 1 lithi iBhayibheli wafika usuku lani lomkhosi wePentecost lithi iBhayibheli babehleli ndawonye angazi noma babesebexoxa indaba benganakile ngoba lithi iBhayibheli babengazelele kusho ukuthi babengasalindele kodwa behleli la uJesu la ulizwi ethe abahlale khona ulizwi wabaluleka bafethu ningayikhulumi lento hlanana lize nempathe ngoba lento awuhambi ungayembethe kwazwakala umsindo phuma lithi iBhayibheli nomsindo wawuvele ezulwini uze ebantwini belindile isethembiso oShandaya babelindile ngoba ngeke sikwazi bafethu ukukhuluma sivele sasukuma sahamba singasange silinde ngoba lento iyaqokwa iyambathwa khona wasithi usambatha ngani isho sakuthi bangazelele wathi bengazelele wazwakala umsindo uvele ezulwini ingakhohlwa uJesu lesikhathi eya Johana angimazi uma wayeyokwamkelisa noma wakwenzenza noma washashwa izithethe yabhabhatiswa umuntu lento naye wabotha yikho lento uphuma ngale kwalento akuzungisiza awufule ushortcut la jobe izikhuluma nje izwi lo mezehlale babiza bonke abantu bethi abaphethele abaphuthume bayabhatiswe washona khona na ehlajwa izwi lophenduka eyobhabhatiswa wangena emanzini amaningi 1 2 wafaka umlilo wafaka umoya ulo laba abapostoli kuthiwa ngoba laba bebengeke bakwazi ukukhuluma ebafethu yazi uyoba umqwayiba esontweni umqwayiba newazi umqwayiba inyama yokusika ezithimo ifikile imfihlakalo uthotha umdakazi uthi ngithumele akakwazi isho ubaba wethu ongcwele yebo sekuthi bangazelele uthi bengazelele sezwakala umsindo vele ezulwini wazwakala umsindo vele ezulwini kungathi isivunguvungu esinamandla wazwakala umsindo kungathi isivunguvungu esinamandla wahlekoma indlu yonke ababehlezi kuyo wahlekoma indlu yonke ababehlezi kuyo izwana basebebona okusengathi ngamalangabi ebiselomonini ehlukana ehlela kuba badake bakusho funa ukuzwelele futhi kungazelelo kwazwakala umsindo uvela ezulwini ufana njengesivunguvungu esinamandla wagcwala yonke indlu ababehlezi kuyo kwabonakala kubo kuthiwa lo moya azobekhona iBhayibheli lichaza kahle ngazi ubani ophethe esizulwini futhi wanifuna bakwethu ngokuzelelo kwavela ezulwini inhloko kwangathi ukuvunguza umoya onamandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo
lapha kwehla umoya washo ukuthi umoya uhamba kwase kwabonakala kubo izilumi ezahlukene. Uyabona-ke le wangashiwo le usha kuthiwa uMandwele uma ufika uMandebele thina safika lo level ayesafika ufanele inkosi manje njengoba ngisingisi ngingasazi nje ufanele uma ngifika America ngifike ngime nje America ngamdingi umthetho angidolekele ngifike ngikhulume inkosi ingithumile ngigcwele umoya nomlilo ngifike ngishumele ngithi ngiqede ukushumela la ulimi lami isingisi vele siphele ngiqede esenzile uMandwele lento bafethu ufika kwi-level lapho na inkosi izosisa kumapedi uthi uyangena kumapedi uthi wehla nje mawugibela ibhanoyi uthi wehla unyathele emhlabeni wamapedi unyathele ubukhuluma isipedi ushintshe totally ungasakhuluma isizulu ukhuluma isipedi usikhulume for 2 weeks isipedi mawuqeda ungena ebhanoyini uthi uyanyathela South Africa ishintshe language kube language yala eSouth Africa kufanele ufike kwi-level masiphume enyameni phumane enyameni ngenani kumoya letha kuyona enyama otsho uKristu babengahambi ngenyama babehamba ngomoya kwabonakala kuba izilimi ezahlukene kungathi zomlilo zahlala phansi kwaloyo naloyo zangahlala umpostoli umnyanto noma umthethwa kodwa ilimi zavele zabafika behleli zohlala phezu kwalo ngoba babelindile belindise ethembisa bathi ngibona international ifike lekithi yamkhala sibhengu imfike egcwele la phezulu ekhanda lakhe egcwele uFacebook ijonga ifike babundlela nawe uyayifuna ivele ingane phinde idlule ithi yamfika uma uyazelulela idlule ithi yamfika uyafika ucabanga into zakhe zasefamily ivele idlule kuthiwa lento mangikhuluma ngamakuthi lento I'm sorry kuthiwa lento akuyona lento umoya kuthiwa wathi befika wavele wathi kulo wavele lento wayenza kubantu bonke ababe kwi-upper room awufethu kodwa ukulindetho yebo mfethu base belukwana bonke umoya ongcwele bazwane zivunguvungu bazwane umsiko kathi iBhayibheli-ke bagcwala bonke umbendwele uchapter number 3 baba chapter number 3 kuthiwa-ke la madoda esegcwalisiwe kuyo njalo leyo ncwadi esegcwalisiwe kuthiwa bathi besemthandazweni ngapha kwakuyihora lokuthandaza bafika indoda thizeni eyayinqila kuthiwa la madoda angabesaya Jesu khathamai angabesaya Jesu kwasho ukuthi la madoda asegcwalisiwe ayayizwa lento ukuthi noma ekhuluma ayiyo noma ehamba ayiyo noma egqokile ayiyo noma efunda iBhayibheli ayiyo ahlangana nomuntu oyisishosha ambheka lithi iBhayibheli acabanga lendoda ukuthi khona into azoyithola kubo kwasho ukuthi into abanayo yahlukile labantu baphume apha Hallelujah.
negolide noma besinalo izolo kodwa namhlanje asisenayo thina into esinayo sikunika yona. Hey, what did I get you? I'm sure that it was 10 hours. Hey, I'm going to walk up at the lava. I'm going to my task. I'm going to my task. La. Finally, I'm a big muntu. Also, I'm going to take at me gula. I'm a palazindo. Who come to you? Manje siyathatha manje simisela olikama so vele kubonakala masesingena khona kuthiwa yinele into engena la izinto ezinjazi ke kuvele kuliwe nazo zisale phansi bese kuyasithela kodwa kamoya funda kubani basebegwala bonke umoya ogcwele badwala bonke ukukhuluma ngezinye izilimi ukuthi kwadwala abawu-4 lithi iBhayibheli bonke ababese-Abhrona bathi bezwakala kwashintsha ukukhuluma wayengena ekhuluma ngenye indlela washintsha wakhuluma into ekade enga-understandeki washo ukuthi uma ekhuluma kuyezwa njengalokhu umoya wabapha ukuphimisela. Ubani baphile baphaya lenizwa ngendaba sijwayele ukuba nazo leso hayi umoya kaNkulunkulu ehamba nomlilo akujwayelekile kufika kuyo singafika leka moya hayi umlilo umbhishobhi mase umuntu ethwaliswe ngomlilo ngombhishobhi intombazane yakho mekuyangena umlilo ikade inesoka ngoba isuke seyisha isuke segcwele ekhuluma belifika ivalelisa ngoba akusathi into yisho kwethu tandaza futhi isho siyeza kuloyo basebedwala bonke badwala bonke oyigcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya ebapha ukuphimisela bafika kwi-level lakhona bephiwa umoya bengasazenzeli umoya ebapha ukuphimisela bafika umoya kaNkulunkulu singathi inkosi eyisiphiso elishayamanga ihluleke ukusipha Oh, help us, my professor, help us. uJesu isibafethu uthi thina asebona ini angisazi wabeka kanjani kodwa uthi sesingawashona asezona incebo ikhona into incebo engayazi yenkosi kodwa umhlobo wazi yonke yini singafiki kwi-level yakhe ayimhlobo wethu singene yini esenza singazi ukuthi kwenzakalani ezolweni yini eyenza singazi ukuthi imimoya amadimoni azi phasi kolwandle ukuthi kwenzakalani amadimoni ayazi ukuthi thina uNkulunkulu usikhavile usifikele ayabona amadimoni yini thina singabona sinuNkulunkulu ongaka umoya kaNkulunkulu ayena nasivezile izinto eyifihlakeleyo umoya kaNkulunkulu bazalwane umphenyi wezinto eyifihlakeleyo usho ukuthi bazalwane uma singakhuphuka siye kuyena bafowethu uma singakhuphuka siye kuyena siyothi sifike ngisho emakhadeni
ngeke sisabe. Ayikho into yesaba, ngeke usatshiswe. Let us keep into some social manner, house to house. I keep ulele. Abatabashidishwa, ingena uthi asinazi isiminiti sikamoya. House to house as once. So the shumana ngoba sound system. Usho ukuthi siholwa sound system, asiholwa umoya. Chapter number 17, John chapter number 17. Ujesu wakuthandaza umthandazo owangidida angilazi ukuthi uJesu wafikela isikhathi la khona kuthiwa umuntu akulula athole iglory nani ngazi kanjalo inkazimulo nje akayishare uNkulunkulu yebo kuyiqiniso akayishare uNkulunkulu inkazimulo yakhe nomuntu kodwa uJesu uyashare. I can prove it to you in a statement. So uJesu inkazimulo yakhe iglory yakhe uyashare uJesu noma uNkulunkulu ayishare kodwa uJesu uyashare. Imagine uJesu nayo uyinika sathina eyethu liBhayibheli lesithembiso esethu nesabantwana bethu. Oshaya leta kuyona nje basalwane yakho kuphela wena mawusekhaya unale nkasukulo leti yasebenze ekhaya isebenze ayinandaba lethu masayigcwele kahle nakuwe awuhambi njengabantu uhamba njengoJesu awukhulumi njengabantu ukhuluma njengoJesu. Ujesu abantu makushabe mfana sithanda chapter number 17. Lenkazimulo okipheyo Thixo somandla kusho Jesu yathanda uthi lenkazimulo okipheyo ngipha bona ukuze babe munye. asizuba munye ngokufunda ama-verses sizoba munye ngenxa ye-glory. Ngeke sicabane thina akakaphaya kasinga namankhaya thina ngeke sicabane that's wrong silenkazimulo. Ithini yakho uthi waphungane uNkulunkulu udumo lakhe akalushare namuntu kodwa sithi uJesu ethi hey webaba labantu beyina lento ingishishile la esandleni ngafanele abanika bonke ngiphe bona banikile udumo uthi ubaba eshumayela phela uthi bazalwane asizwani siyalwa sicabele kodwa sicabele siyashumayela kusho ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu yasuswa yayikhona khona uJob aqhiliza washo ukuthi uJob aqhiliza washo ukuthi uJob aqhiliza inkazimulo mayesuswa abantu yasuka ebandleni ladala ibandla labakha ikhundla indlela likayibandle. uNkulunkulu wayekhuluma kushilo abefundisi
beshintshwa umoya ingcwele inkazimulo kaNkulunkulu kubo namhlanje abashintshwa umoya ingcwele bashintshwa umoderate eyiphuza khona sikalazi ukuthi no fana phile kahle athathwa esoseketheni elithile elinemali basebenza i-business in the house of God ngoba asekho umuntu obalawulayo owayebalawula wasuka awukodwa nina kodwa thina awukodwa nina kodwa nina yayifishonina alifani nabantu igazi bona liphezwe aniyushumayela nichaza ama-scripture nina niyoma nje lithi makabongwe ujesu lithi nangajabula lapho bethi masiye endlini kaJehova izinyawo zethu zathi sempimi emashaweni akho selusikanema wena wakhiwe njengombusi ohlanganisiweyo wokuqinileyo livele iphume kazimulo livele ngene ebantwini abantu bathole izinto asifani sifuswa uNkulunkulu thina sifuswa ukuthini esifuswe lesi sikhathi sizoba impendulo emhlabeni sizoba impendulo emhlabeni sizoba impendulo abantu babebusha ukuthi yena uJesu wena uphi uhlamelele uthi ngimbona lapha kimi ehlazi ulishiya lapha ngimbona lapha kimi ehlazi naye uthi asuke ebukeni ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu isabonakala phakathi kwenu iyabonakala nenhlanhla iphinde mabishopu ngithandaza ngibanikile udumo onginike lona bishop ngane nenkazimulo ongiphe yona ngibaphile bona ngibanikile udumo onginike lona ukuba babemunye njengaloku thina simunye lalelani amazwi ami lawo mina ngikubo wena ukimi nabo ababemunye ngokuphelele ukuze abomhlaba bazi ukuthi nguwe ongithumileyo nokuthi ubathandile njengalokhu wangithanda baba ngifuna ukuba labo nginike bona laba nkosi umthandazo ongiphe bona babe nami futhi nabo lapho ngikho kusho ukuthi babe nami futhi lapho ngikhona babone udumo onginike lona ngoba wangithanda ungakadalwa umhlaba right baba wena olungileyo abomhlaba kabakwazi wena kodwa mina ngiyakwazi nalaba bayazi ukuthi wena ongithumileyo ngibazisile ukuthi ungubani ngizoqhubeka nokubazisa ukuze uthando lwakho ngithanda ngalo lube kubo nami ngibe nenkazimulo ongiphe yona ngibaphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye mina kubona nawe kimi ukuze baphelelise bunyeni uthi uJesu lamazwi mina but usho ukuthi Jesu uthi mina kuwe nabo kimi usho ukuthi
mina Jesu kuwe nabo kimi njengoba ngihamba nje ngiyahamba nje ngiyapha ngeshumele mangithi ngidlula isandla ngithi ngithandaza isandla siluleka kuqala salo engihamba la ngiphelele kodwa ngihamba emhlabeni futhi njengoba ngihamba nje inkazimulo ikini uthe uyazama ngala usomandla eyiphasa ngala washo ukuthi lo uyaphasa savele sahlangana kuyo inkazimulo mawubona amadimoni manje ngiyambheka umuntu onamadimoni emehlweni uvela athi kahle wena chilizwe yisa hawu akumina ngini ngihamba nobaba omthumileyo his name is Jesus uJesu wayehamba noyise wayemthumile igama lakhe Nkanabutho. So iNkanabutho yabona ukuhle ukuthi zonke izinto eziphethe izinike indodana washo ukuthi indodana yabona ukuthi nayo ngoba itsheliwe kuyashera indodana yabona yavele indodana yathatha konke ayiwafu ukuphelela yavele yakufaka kimi ngahamba ngiphelele uyabuza umuntu uthi waphenduka kanjani wafika eJesu ekushumayeza yini yakwenza uphenduka wenziwa yinhloko kaZulu kaNkulunkulu inamhlanje umele ithela ebantwini Jesu ilona ibandla leli lokushoyo ufuna ukwenzeka kaZulu tewuyasipha labo ongiphe bona ngibanikile labo Jesu phebona akuyona yanoma eyanabo engiphiwe bona kaZulu funa masifike egcobeni twasibingelele ivalo imfusele umfundisi mayisuku bese ezoshumela abazalwane sekuphele bonke kadwe umuntu onenkazimulo yini yenza izitho zethu zingashintshi siyathandaza manje Krisbeka amabhayibheli asibone ngokwedlule namhlanje masibizwe kuleli zulu sawufuna ingoma enyama nje wayinkazimulo kakhulu bephezu kwethu namhlanje ibandla lelikaJesu lithandiwe uNkulunkulu usithandile bafethu sithandile manithanda bafethu ngingahlala phansi manithanda ngihlale phansi ayinandaba nje ngakufika ngihlale phansi ngifike labo musi babona ayihlazo namhlanje ayihlazo asibafuthu ungayihlazo uyazi ngifuna makufika isikhathi
ngithanda zokuwena babalelina glory bafethu nayinake thina akuthina ngifuna la ngikhuluma asha glory promise mercy amabiko dokalaza abantu bafethu akangabikho umuntu okalazayo Zokuwa na bahati sana.